nikad ne izađe na dobro. Mi o večeras 20 godina poslije primanja Ujedinjene nacije ponosno stojimo ispred našeg centra u jednoj slobodnoj zemlji, ponosno stojimo u našoj zemlji Bosni i Hercegovini, čije granice su od Une do Drine, od Save do mora. Dakle, kako god smatrao tu našu državu u Bosnu i Hercegovini, ovako i onako, mi znamo da je ona jedinstvena. Mi znamo da je ona u našem srcu, a nešto što je u srcu ne može se dijeliti. A mi znamo da kogod ne voli mjesto u kojem je rođen, ko ne voli svog komšiju, ko ne voli svoj grad, koji mijenja nazive ulica, nazive gradova, nikad se to dobro ne završi. Dakle, svoju buduću generaciju stavlja u jednu presiju, jedne obmane, a mi ne treba da stavljamo svoju djecu u tu presiju. Mi treba da budemo otvoreni, mi treba da podignemo glave i da kažemo svugdje i svagdje, mi smo narod hiljadugodišnje tradicije. Bosna i Hercegovina nije ni mlađa, ni starija, ne kažemo da je najstarija, ali nije ni mlađa, ni starija od drugih zemalja na Balkanu. Mi imamo svoju kulturu, svoju tradiciju, svoj jezik i svoju teritoriju. Dakle, mi smo i... šta je nama preostaje ovdje? Nama preostaje ovdje da se družimo, da održavamo taj svoj identitet. Preostaje da se družimo između sebe, da se družimo sa drugima i da na najbolji način, dakle, spojimo ovo što je lijepo u Kanadi sa onim što je najljepše iz naše zemlje. Jer bez toga nema slobode, bez toga nema života i mislim da bez toga čovjek je osuđen da bude izolovan ili da bude asimiliran. Nijedno ni drugo nije dobro. Ja vam se zahvaljujem večeras na dolasku. Ja u vama vidim u svakom slučaju ljude koji vode računa o sebi, koji znaju odakle su došli i znaju kuda idu. Jer sigurno je da čovjek nikad neće znati kuda ide ako nije siguran odakle je došao. Ja vam se zahvaljujem i želim večeras da uživate, da jedete ćevape, da igramo, da naš Ilija i Elvis ovdje naprave dernek. Hvala vam mnogo. Ovo nas je prazno. Ajde napusti. Pa bilo je puno. Stanem ja daleko odavde.